Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka tournament committee jong ka Maulangwir SC sa sisian pat kalapan benar bahkan sa sedang ya kelumpung Maulangwir Invitation Knockout Football Tournament Arja Arpesau haka kando dari unai wing Arja Arpesau Hamadan Rowell Lingdo site snat Maulangwir Southwest Khasi Hills District. Haka di kelumpung ka kasong pisa kalong barok khat arlak tingka kata ke kunhuan ke bajob kanyo ya kasong pisa ke pralak tingka bat ke kunhuan bawan baar saulak tingka ansawan ban shimbenta daki pratali ki kunhuan barat ba jong kejela ki bagentup ya ke Bandres FC MLP FC Rembai Combined FC Maulai SC Erngiu FC Nongbri FC Riboy United FC bat ke Selajong FC. Te akan ipor pemeta nakal yang jongi kumki nopunya juga Maulangwir Sport Club hak keteng juga tournament committee ngiwan petip pajba ba ingin sasdang biang ya ka Maulangwir Invitation Football Tournament jong news name Arjar Arpesau pat ki tim ya ka ba nakal yang jongi ngila khot kilong na ka Bandres FC ka MLP FC ka Erngiu FC Nongbri FC Riboy United FC, Selajong FC, Rembai Combined FC, bat ka Maulai FC. Tina mata kani ka tournament nakaliang jongi ngi penile tang namta ka quarter final. Bat kisdang kani ka tournament ha ka khandriu tarik November Arjar Arpesau hang ni hamadan saisnat Maulangwir ya ka ba latip keteng ta kung ka Rowell Lingdo Stadium saisnat Maulangwir. Bat ka prize namta kani ka tournament ya kaba ngi ai kalong ba bajob yo pralak bat ubarem yo saulak te kidon ki kusnam namenta ki individual ya kaba kum ki best player ki top scorer bat ki best goalkeeper pada kaliang jongi ki petip pajba namta kani bat ki khot ngi werro namta jong pi ki pajba na jan bat na sajengai ba pinuan ya kaban ya kaban pen songshit namta kani ke jingel kai ya kaba ki tim ki bahe ya kaba ngila yo mata kila long ki tim ki bakhan ba ya kaba nakaliang jongka Bandres lese kala petip changi ba kila wanra ki player na du Kolkata ya kaba ngila confirm ki ba ngi shabet namta kita ki player kiwi ru ki player jongka ISL ru kinwan ya kaban wan kani ka jaka namta panwan ya lekai ni ka badan. Te namta kani ka jingel kai nakaliang jongi kum kinong penyat ngila penbet ba ka baikrong jong numpet kai we numpet kai kalong bang sim sispa tangka bat hakate ka kani ka tournament ngin penle ro kilu kedro namta man laka kim bat ya ki jingtip ki ba khamnya ngin sa iPad sahadin te kumta sa sisen pat nakaliang jongi kum ka Maulangwir Sport Club lomba ka tournament committee ikot ngi WRP ki pajba sa sisen ba pinwan ya kaban saki namta kani ka football ka bahe hapo kani ka jaka jongi ani ha Maulangwir mo korwat bat kumjuro le ka tournament ka bahe ba hapo kari kasi jantia.